دما خوش ببینرین هیجا ایرو 16 هزیران 2023 روشان روژائینی بویا روی شدن هری سرک و هری بالکش یعنی لسرانسری جهان رودانه امی حول بدندنا و 20 دقیقه نوچین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله چارکن دما خوش ببینرین هیجا لنوا دریا سپی تراژدیا کوچبران بداوی نابه کشتیا کوچبرین کو ولاتین سوری و چند ولاتین دندناو دبوند لپراوین یونانستانی نوقی آوی بو پشتی وی نه کسین جمصری کو تیگوتن بازرگانین مروفانن هاتن بنچاف کرن جبو درخستنا عقوبتا تواهی کوچبران جی خباتین لیگرینی دوام دکن. جبر تراژدیا کوچبرین کو کشتیاوان لپر آبین یونان بن آوی اتیناد آلارمیده. چافکانین اولکاریه ین یونان راگهاندن کو نه کسین جمصری بگومانا بازرگانین مرووانل یونانستانی هاتن بن چاف کرن. هات راگهاندن کو یک جکسین هاتن بن چاف کرن کابتنی کشتیا نوقی بن آوی بویه. کشتیا کو کوچبر و پنابرتی دبون دشوا 13 و 14 حزیران دل پر آبین نیگرا و پیلوپونیز نوقی بن آوی بو. لگوری پیلانچویا فرمی هفته و نه کسان جیان خوش دستان 104 کس هاتن ریزگار کرن جکسین هاتن ریزگار کرن 47 جیج سوریه 43 مصر 12 پاکستان و 2 جی فلسطینی بون هروها پرانیا جمارا کوچبرین هاتن خلاص کرن خورتن لیونانستانی جبو 3 روزان شین هات راگهاندن لآلیه دن سازیا پاراستنا سینوران آیگیتیا اوروپای فرونتکس ادعایین بلگه کرن. Eigenlijk is dat nog steeds een beetje, zijn dat de kenmerken van de Camargue achter anno 2021. ریوبر فرونتکس هانس لینتس دیار دکه کوان بریا کشتیا کوچبران بن آو به یونانستان آگاهدار کریه. هانس لینتس گوت وان کشته کی ماسی گران کو بکوچبرین نه قانونی نوقی بنه نیگرا و پیلوپونیزیا یونانستان بوندیتن و جرایتارین هرمی یونان را راگهاندن. لینتس تقاض کرد که او راست به بالا فریچون یونانستانی تاکو زلال بکه که چه قومی و چه و او دکارن زیده تر پاراستنی پیدا بکنه. نایزانین کو دکشته ده چند کس هبونه لیبلی لگوری تخمین دسپیکیین ریخستنا کوچبریه یا ناونتوی 400 کس دکشته ده بونه لگوری افاده یا کوچبرین هاتن ریزگار کرنجی هریکیم 705 کس هبون کو در دورا 100 جوان زاروک بونه. خبات لیگرینا کوچبرین دنین کو عقوبتاوان ندیارد دوما. بله موسکو و انقره ناوا کریزین هی ادید خوازمخوا خلاص بکن سرکمار ترکیه اردوغان دمه که به حسرتا دیتنا سروک روسیه پوتین کتیه پشتی بدنگیه که درش هری داوی کرملین اشکره کرکو پوتین و دمه که نیزده سردارا انقره بکلی هم وقتی وی بریارا گرتنی یا دادگاه جزن یا ناف نتوی ICC یا تکلداری گرتنا پوتین جی کتیا روشوی. روشا لسوریا و اوکرانیا موسکو و انقره لسرماسه بازار دجوه. دو وقتکی کولنا و اوکرانیا روسیا تنگاویه دبینه ده موسکو دخوازریه کی بهندانی بگره. لآلیه کی دن 21 حزیرانی جوینا 4 آلیه جبو روشا سوری لپوتا آستانا پیکتی. هات راگهاندن کو سروک روسیا ولادیمیر پوتین و دمکی نیزده سردانات ترکیه بکه. لگوری نوچه یا انترفاکس شورمنده پولیتیکایا در و یا پوتین
یوری اوشاکوف راگهاند کو سروکوماری ترکیه رجب طیب اردوغان و پوتین لحف کرنو کو اف سردان دمکی نیز دپیکوره. اوشاکوف ددا خویانیا خویا دوهده دازانین کو پوتین و خواندنا اردوغان قبول کریه و جبو سردانی آماده کاری دوام دکن. حتی انها انقره و موسکو تکلداری سردانی دیروکه که دیار نکرنه. اردوغان به مهانه گلک جاران و خواندنامه خویا جبو پوتین جرایا گشتی را آنیا زمان لیجی کرملین دربار سردانی ده تو دا خویانین برچاو ندهاتن. سردانین پوتین ین لدروی ولات جبر بریارا گرتنی یا دادگاه جزایی یا ناونتوایی دمها آداره ده به هنجتا سوجین نشر لقادا ناونتوایی جنیزویتی شوپاندن. تی تخمین کرن کو پوتین جبر وی صدمی بشتاری لطکیا بریکس یا کو دمها طباقی دل افریقایا باشور تیل دارخستن نبا. لیبلی برواجی افریقایا باشور ترکیه جبر کو پیمانا دامزرینر آی سی سی امزن نکریه نچاره کو بریارین دادگه بجهبینه. بریل هرما خرسون یا اوکراینایی پرزریکا آوی دجوار دبه بسات هزاران کس نکارم با آوه که هیسان خواه بگهنن آوا پاقش یا وخوارنی ریوبریا اوکراینی بیجه لهرما بنداوا کاخوفکا یا هلوشایی دبکو پرزریکا آوی به مهان دوام بکه پروژین چارەسەریya پرزگریکا ku hatine pêşkêşkirin jî demeke dirêj wext dixwaze. برای کنفرانس افهای یا جهانی کوب 28 ای سال و لدوبای بیلدار خستن آرمانجا کنفرانس پیشی گرتنا خطریین لسر جهانی او پاراسنا افهای یا برای کنفرانس دوبای لباجر بون یا آلمانیه لسر روش افهای جوینه که برفره هات لدار خستن لی آلین بجدار جوینه ببون نگهشتن پیشکتنه که کود هات هیوی گرن. İsal, Yekitiya Komkar Arabi li Dubai Maluvanya Konferansa Avhewaya Cîhanê dike. Armanca konferansê pêşîgirtina li qirêjiya Avhewayê ye. Berî konferansa Dubayê li bajarê Bonê Almanyayê li ser rewşa avhewayê civînek hatin lidarxistin. Li aliyên beşdarê civînê bibûn negihiştin pêşketina ku dihat hêvîkirin. Ev yek jî rastê bertekên rêxistinên sivîl ên ji bo parastina avhewa û jîngehê hat.
Rêxistinên avhewa û hawerdorê diyar kir ji ber di nava komên ku beşdar dibe de hemfikrî nîne ji bo encamên baş guman heye. Li gorî rêxistinê di danûstandinên 10 rojê de pêşkeftina berbiçav bi dest neketiye. Serokê Stratejiya Gerdûniya Tora Navneteweyiya Çalakî Avhewayê Harjit Singh ew wekî bêhêvîbûnek mezin bi nav kir. Harjit Singh têkildarê armanca civînî wiha got, me xwest ku danûstandinên avhewayê yên Bon ji bo konferansa avhewaya Dubayê rûnî bikin ji ber ku em bi rastî nekarîn bêtir dereng bimînin. Singh bi gotinên tund welatên dewlemend rexne kir û wiha domand. Gelo em ê cîhanê bixin ser rêgezek rast an em ê ber bi senaryoyekî qiyametê ve biçin. Finanse û çavkaniyên ku werin peydakirin wê diyar bikin. Persons are dependent on agriculture for their livelihoods. 50% of farmers are women, and still 500 million farmers and fishers are living in poverty. Singh welatên dewlemend bi durûtiyê tawanbar kir û wiha bi dawî kir. Di dema ku cîhan dişewite de dixwazin vê bikin pere. Rewşa ku em tê de ne ev e kiryareke bêexlaq e. Nûnerê rêxistina parastina jiyana Kovî Bondê Sosan Şîrbart jî diyar kir di danûstandinan li Bonê de aloziyeke giran heye. Cê xemgîniyê ku pêşketineke girîng pêk nehatiye. Di ser erteja navenda wê Maraş ya Bakurê Kurdistanê re meh derbas bûn lê heta niha jî birînên gel nehatine pêçan platforma lêkolînên koçberiya têkildarê ertejê li ser viyekê rapora ku amade kiribûn parve kir platformê diyar kir ku ji ber bajarên vî welatê li dijî ertejê ye li ser xerêmeke ertejê ye pêwîstiyeka tevdîreke zêde heye. Yaklaşık 2 milyon insan da kurulan çadır ve Komeleya şopandina koçberiyê, Komeleya şopandin û lêkolînê ya koçberiyê ya Mezopotamya, Komeleya şopandin û lêkolîna koçberiya Çukurovayê û Komeleya lêkolînên koçberiya Serhedê ku di platforma lêkolînên koçberî de cî digirin, têkildarê ertejên ku di şeşê Sibatê de li Meraşê çêbûn rapora çavdêrî ya hevpar amade kiribû eşkere kir. 6 Şubat 2023'te Komeleya lêkolînên koçberiyê ya Serhedê lavahiya xwe ya li Wanê daxuyanî da. Endam û rêveberên Komeleyê tevlê bûn û hevserokê Komeleyê Azad Kalkan rapor xwend. Milyonlarca insanı göç almıştır. Komeleya şopandin û lêkolînê ya koçberiyê ya Mezopotamya raporê li tevahiya xwe ya li Amedê rapora xwe eşkere kir. Endam û rêveberên Komeleyê tevlê civînê bûn û serokê Komeleyê Veysel Moray rapor xwend û qala tiştên di heyama ertejê de qewimîne kir. Komeleya şopandin û lêkolînê ya koçberiyê ya Çukurovayê lavahiya xwe ya li Mêrsînê bi civîneke çapemenî rapora xwe eşkere kir. Endam û rêveberên Komeleyê, rêveberên HDP tevlê civînê bûn û hevseroka Komeleyê Besîme Gülhan Yademîr raporê xwend. Goçîzder jî rapora xwe lavahiya xwe ya li Stenbolê bi civînek çapemenî eşkere kir. Hevseroka Goçîzderê Kamîle Kandal daxuyanî da û balkêşan ser tiştên di ertejên li 11 bajaran de qewimîne û ha got. Wê cihên ji bo mexdûran tên çêkirin dê zû temam nebin. Wê çêkirina wan dereng bikeve û çend salan dewam bike. Di vê bajarên me hem wek avahiyan hem jî wek fîzîkî bên avakirin û ji bo vê yekê avahiyên me benesaziya me û aboriya me heye. Kamîle Kandal xemsariya rejîma desthilat ya li pêşberê mexdûrên ertejî bi bîr xist û ev tiştanî ziman. Meşîna xwe bi hev re girê da. Lê me xemsariyan kesên xemsar tevgeriyan ji bîra nekiriye. Ji bo ev ertej careke din çênebin divê li her bajarê welatê me li dijî ertejê tevdîr bên girtin. Divê hemû pêkhateyên wan bajaran ji bo avakirina wan bajaran davakirinê de cih bigire. Belin derbasî Amerîkaya Latîn bibin Serokkomarê Îranê İbrahim Reîsî yê serdana Amerîkaya Latîn kirî li Kubayê bû. Li Kubayê peyama li dijî polîtîkaya êrişkariya dewletên Yekbûyên Amerîka xwerdkirina têkiliyên du alî hate dayîn. Serokê Kubayê Miguel Diaz-Canel bi Serokkomarê Îranê İbrahim Reîsî re civiya. Lîderan gotin anên li ser dewletên Yekbûyên Amerîka û diyar kirin wê tifaka bi Îranê re li hemberî polîtîkayên êrişkar a împaratoriyê bin.
دیزاین کانال گوت دوی ایران و کوبا لهمبری زخت زورداری و جفین امپریالیزم دولتین یکبوین آمریکای به برخوادانه که قهرمانی لبرخوا بدن. سر کمار ایرانی رئیسی جی دیار کرکو گلک خالین هفبش دنابرا وان و کوبای ده هیا او گوت دوی هر دو ولات جی سرخوابونا خواب پاریزن. دولتین یکبوین آمریکای امبارگو دانیل سر ایران و کوبای او وزارت کاری درویا دولتین یکبوین آمریکایی هر دو ولات خستی لیستیا ولاتین کو پشتوانیا تروری دیکن. بریا کوبا رئیسی سردانا ونزوئلای کربو. هر سه ولات دبن امبارگوی واشنطن دنه او متفقین مسکوی نه. سرکمار ایرانی ابراهیم رئیسی لونزوئلای ده سکتورین وکی پروردهی تندرستی او کانیده 25 پیمان به حکمت وی ولاتی را امضا کربو. رژیا بمپیکرن او قانون نراوال نوا جهانی زیده ده به اویک ده راپورا قاچاقچی امروان آ دولتین یبوین آمریکای ده اشکره بو ده راپورا کو ترکیه جیم جه خواهده ده دیگره ده قاچاقچیا ده واره کار او تایبت بازرگانی آزاروکن خورده درکتیه پیش. کار بدار زوری او قاچاقچیتیا زاروکن خورد. افدانین هری زیده در راپورا قاچاقچیتیا مروان ادارتین یک بویین امریکای ده درکتیه پیش. در راپورا هاتی آماده کرنده اشکره دبه کل 188 ولاتان جه درکتنا کووید 19 و قاچاقچیتی زیده بویه. دبشا ترکیه یا راپوری ده هات دیار کرن که هر چندی حکومتش بوش هولی را کرنا قاچاقچیا مروان بیوانین هری کن بجه آنیه جی دوی ده هولدانین گرینگ هنه. در راپورا سالانه ده هات دست نیشان کرن که قاچاقچیان جوان بچینی و گریداینه جلوسه دسر کامبوجیا، مالیزیا، بورما و فیلیپین ره بر به ترکیه و قاچاقچیتیا کار بکار آنینه. در راپوری ده هاتا گوتن قاچاقچی جی پندمیه سود وردگرن دا کول بدهان ولاتان مزن و زاروکان بکار بینن. Of 188 countries and territories, including the United States. وزیر کار درویه دولتین یکبویین امریکایی انتونیو بلینکن د داخویانی نیویسکیا لسر راپورا 2023 ده تیکوشینا هریمیا لدیجی قاچاقچیان مروان انسایل چیل دنمارکا و هنگ کنگ نرخاند. در راپور ده هروها دست نشان کرن که سال داوید بازرگانی زاروکن خورد زیده بویه. بلینکن اشارت به راپوران توین یک گرتی یا درباره وی مجاری دکر و داخویا کرن که ده همان دمه ده هجمارا خورتین که بونا قربانی بازرگانی مروان لگوری کچو جنان پنج قات زیده بویه. در راپور ده قالاروشا لترکیه جی هاتیه کرن. لگوری وی لترکیه ده کاتگوریا دویمین ده ستاتویا خو پاراست. ده وی گاراگوریه ده خمساری اولات یاجبو به شکوان مجارا نشان ده. در راپور ده هاتیه دست نشان کرن که ترکیه ده دادگه کرنا گمانباران ده خمسار نیز ده به و افکس ده دمکه کن ده سربست تینه بردان. بله هندستانی با حوز بیپارجو آنگو به نوی فلاکت تیناس کرن براستی لوی ولاتی فلاکت بخورانی جبر با حوز لیه رابو او ده انجام ده دو کسان جیانا خواهی دستان 23 کل جبرین داربون پشت وی که ریبریا مترولوژی یا هندستانی لسر روشا با گری هشیاری دام. باگرا بیپارجوی لعیالت گوجارت هندستانی یا لسر سنوری پاکستانی درکت جبر باگرا دجوار له هنگ دوران دار استونین الکتریکی هاتن خواری او ری خرابون نیزی هزار گند به الکتریکمان بارانا زیده یا جبر باگر رابوی لهی بخورانی او لگلک کولانان وسایت دبن آویدمان ده همان دمیده له هریما بحافگان جبر لهی دوشوان مرن هر وها جبر گرانیا باندورا لهی 23 کز جبرین داربون پشت وی که تیمین آلیکاریه کتن تفگری او خباتین رزگار کرنی هاتن دست بکرن با حوزا بی پارجا کو به بانگلی تیواته فلاکتی لحج جهان زیدتری 1.9 میلیون مروف باندور کرد. ریو بریا مترولوژی یا هندستانی لسر روشا باگره کو بربه با کروش آوا و دچه هشاری دا او راگهاند و دروژین پیش ده بارانکیه گرب باره. جالیه کدن و جی جبر باگری زیده 180,000 کس جمالین وان له هندستان و پاکستانی بو جهن اوله هاتنه و گوهستن.
بله نوچین ما بداوی بون هر شاد بختار بن